Svakako problem broj jedan je ekologija, to je neminovno. Dosta su, brate mili, globili više narodova i sa naše muke i leđa znoja plaćali njihove greške i brljotine. A cela zapadna i istočna i južna Srbija će biti bor jednog dana, ako se ne budemo uzeli u pamet. Hiljade deponija u blizini vodotokova, brojne firme, brojni gradovi ispuštaju otpadne i fekalne vode u vodotokove, reka čeka spas od čoveka. Treba se obrati pažnja posebno na reku Đetinj. Oni koji ispuštaju te boje, zna se i ko su, nemoguće da ne može se otkrije, da oni organi koji su nadležni to procesuiraju na neki način, pa ne možete dozvoliti da neko u centru grada, na primjer, pali gume, što se dešava. Ne možete da dozvolite da se nečiste ožaci, na primjer. Svakako problem broj jedan je ekologija, to je neminovno.